Pozdrav svima, evo nas malo na drugi način snimamo. Danas ću vam pokazati kako da spojite laptop sa ovom linijom. Sve što nam treba je ovaj kabel što na jednu stranu ide u liniju, a drugo u laptop. Ja ću sad prekinuti snimanje, pošto ću sad morati uključiti pljeskalicu da bi vi to lijepo vidjeli. Ali, prebacimo se na liniju. Ok, prebacili smo se na liniju. Sad moramo ovo uštekati u liniju. Krenut ćemo liniju nazad. Vidite ove ulaze. Tu ide bila u bilu, a crvena na crvenu. Logično. Ovo ćemo vratiti nazad da ne bi pala. I ovo uključujemo u laptop. Tako. Sad moramo doći do linije i ovdje na source prebaciti na aux, a ne znam ćete to baš dobro vidjeti. Znači tražite source i aux. Tape aux, ok. Prebacujemo se na laptop i puštamo pismo. Prebacujemo se ovdje i pojačavamo. Dakle, sve radi. I eto ga, to je to.